bafowethu kubatshazwa isenzo sikaKhuzani uMfokampongose ke egila ke imhlolo ke lapha ke lokhu ke elenze njalo ke ikhala kubo ke lapha ke liba udeda ke ngendlala ke njengoba ke sibona ke ukuthi ke kuselokishini uqobo lakhona ke lapha ke eMandaba ke lapha ke usephinde ke wadedela esinye ke izakhiwo ke ngaphakathi ke eMandaba ke lapha ke ngenhloso ke yokukhulisa ke ikhaya ke la kubo ke lapha ke yena ke uKhuzani ke uMfokampongose. Abantu abaningi ke sebemncome kakhulu ke einkundleni ke zokuxhumana. Bafowethu ake ngiqale ke nibingelela kwesiqiniseko Media muqala ungena kule channel ke cela wenze okulungile ucindezela ibutton ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahle kakhulu uthola amanye ama-video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke kuyisasasa kakhulu kubaculi bakaMaskandi ke okuhle ke abalokhu bakwenze njalo ke einkundleni zokuxhumana ke ngokukhulisa ke amakubo ke abonakala ke yandlondlobala ke ayaphambili ke lapha ke emva kwezimo ke enzima ke abasuka kubo ke lapha ke njengoba noKhuzani uMfokampongose ke ubhale ke nanka ke amazwi ke lapha ethi ke ikhaya ke likho konke ke kuyena ke wathi ke lapha ke kuseMandaba ke lapha ke njengoba ke elokhu ke naye ke elenzile ke ikhala kubo ke ukuthi ke liphenduke ke idolobha ke uqobo ke lapha ke siyakhumbula ke ukuthi ke uKhuzani ke ungumculi kaMaskandi ke ohamba phambili ke kubaculi bakaMaskandi ke abakhona ke eNingizimu Afrika ke njengoba ke ephinda ke evela ke nangezinto ke ezinhle okuyinto ke le eshawule kakhulu ke ihlombe ke einkundleni zokuxhumana ke ngabantu ke bathanda ke umculo ke wabo ke lapha ke sikhumbule ke bafowethu ke kwaba khona ke nenye ke insizwa ke ephinde yashawula ihlombe ke lapha ke umzukulu ke insizwa yasoLondi ke nayo ke enze isifanayo ke lapha ke yaveza ikhala kubo ke isilakhile lo mdlalo omuhle ke ulokhu ke uqhubeke njalo.